Palat ars pa ngot kishnong jong kashnong daistong East Giant Hills kilapan pau ka jing persya halur ka jing penlong ya ka jing pensengopat pa ni public hearing kabalalong haga kendai trik no pra archa apsan dakaba pha dakadorkas syau menteri rangba du kari Narendra Modi kumju syau menteri kampo yeng Amit Shah bandawa ban pendam no ya kan ka public hearing kabaya day berkajing temu seng ya ke karkhana Dobilad MS Shri Cement Limited. Now, bonang pengap, senang naistong, ngawan sini, kadang masih tahu, jangi kum kinong senang, dan si ketua ningot, iwan sini, napunta pan saya pan satu hari ini dia buat ada Shri Cement Integrated, nama bahapok senang jangi. Naduk panggil yo naduk baka lupan pan NUC ngi gara terpasnong atau kadon kajing ya tai hanggane dangi kinong susnong ami ni keren bon sen naduk komite snong kadok terpasnong kadon pada kundung orang tena kata kadau ni kinong hit kam sinong nado besnong seperti sinong kim don gajing ya percaya so percaya ba kim ya alat ban ya tai ide bat kanira kam te na kata kadau ni kumbi nongsong senong ki bubun ki balangai dangi persajur ya kani kam hakijing yede bat kani kam ana do water basnong ado ke ni ya nomor baki nongkit kam senong ki lai ya kira jung water basnong te kunta ni kumbi ki pai ba nongsong senong ni persajur ya kijing ai industri jong wesno rim ban ki uskatri dalam tiena kata daung ni kumpi nongsong ni persajur ni agenti bro cara ciki departemen ki per do adu disi adu Meghalaya State Pollution Control Board taruh ngidang yanti yakni kamban persajur agajing ide naduk ka public hearing katkum ga jimpen mi na ka State Pollution Board yakni ka public hearing ro agajing ide bakani ka public hearing kam alat ini ginong sosnong ban ya pen saya pun satu harga jumlah dewan kenega kam publik haring kisah pakang ti ini kinom alat ini ban lek man persengau ya ke jumlah kam jami harga jumlah de pat ke jumlah kam jami pada ti rawi persajur bat adu mitang na ya ti dan percaya ke jung lek jong ka kinom kam senong bat adu ke ini dapat kita nak sorkar pada duki NGO mungkin don kiba juga ini bat mentaruh ni kepat iki ba kena kekam ga sa nyon ni ki kinong sesno mat ka sa dulu itu sesno ta kata kata kepat kiba halor kiba ki ban yarat ini lesalas ini ta ni por ngam dan kawan keren ban sai dapat senang estong ka kajing ya keren po terbasnong kadon ka jing ya pendik ha de kusupai ba barok ta suaman ay usia ka Shri Cement
ada langki nong sosnong moro adin ba penbe ka agreement da INC da nong sosnong kela ikene kim lekat ko ta pa ba de daw ni sa jor ne Kung hiya amin ang sosnong dari poi sini demi sini dibenta atau yai sinyasi và ni simen da poi sosnong yang i và penjat ale ite thorep yang ini bahai ki kamtam satai yang i izantia stai ponong kle I baro ini ibru ichnong ibe em hapo yang kanong kle de ini hirap hiryang bato ukhu bala irju je thet na yo da yoi penarep hi di tai heli di tai penthor yang I bat amjo le la de poya ni simen la penjat dia wani bo mi I aminong songsnong yang a da stong ta amjo la kamtam yi umdi umbam yang I la de poya ni simen Shri Limited dia wani di da yoi di tai umi bezeklia bat amjo la tinya yen yo de tangi di le amjo yoi iba kelut ater ta amjo le ijhor iso bada je yo damai yoi damar yang we la khat bo du blayan tu tala de dia poya ta simen penjat te ideno yoi la khat kita ijhor iba fresh iba jo yoi la khat na klo iba bo du blay ta amjo le ane por percak jora wato I aminong rem 6% setai spot chnong yang I mido hirap bat Arya tho hilaki hivi tak do hirap dani tala dapo yani simen ila penjat satai senong yang I dia boni bom ite ikon yang I bat amjuk le ate petin yang I ta amjuk ila iwa hatai thamut iset ya ta simen wa da to atas simen haperdi kre iset ya ta plan yang ka da boro hatai darot sodong yang ka dadap do heli sudah thorep yang I sudah talada jia set ika hatu te in hi atada doi itai thorep thoryang thoki yang I aminang rem Nakaliang uba reaching sun siang shai uwe nek nong 3 months ngobha habakren shakilap thaikubor halor ka MS Shri Cement Limited ulayat hu bakinong shongshnong klapan pawe ka jing persha yakani hashwaban penlong yakate ka public hearing but what hadin ka public hearing ru hanrei omshmladan basngap iki Ula benrap badang shen kinong shongshnong kilawan ban pensngo shau bat na kalyang jong uru ula shim ya kasin jam banyarap iki. Ula ong bakashnong kalashim rajubor dakaba INOC bat yalam baklay kipat ba nong shongshnong. Ula ong bakajinga soy agreement ru kipat ba kim shimla dan jingtip light no tangkat tu kaningon. Hoi kumbala ong imamta kinong shongshnong hadin ba kumai itu ima iki sorkar lembah ki letmi saki department ba per nado UDC MSPCB bat kiwe kalau ki I copy swaga public hearing hadu ka public hearing what hadin public hearing do kila let mundon basna ki tekila mi sanga hadin ka to kanipo men hakani ka teyo baladep kila pensngo nga nato pas dang hadu ka ba kila yan enti kumno ka jaya ki kila pensngo Tahabai debat kani ada nak pensnong yang tengah rekomendasi ko ba don iban yarap nang salam tengila ya kalen tingila sedang laben kana ni tayo bala dep kuma itong iba ka kami ka sedang hinato nang te nakador bar snong ka ba kinong yang snom hagto kapor kila kisim rai jubor klemda pentip paro ya kijing ya enti kejoki kamtam hak swaban INOC kila ya peliu jing mutri tambah klaim da rai jabaro lang ban INOC kila bor ya kata man la NOC ka next tepat ki yalam bakla yo pai ba apo snong apo tau ta hadin kata hadin prinsnyo ngi paro kijing itu yang kinat to bas dang ya napo snong kumanga ong wad ka NOC but kamtam wad ya agreement jong ka Shri Cement plan but dorbar snong dai stong it is not well known ya barok kinong snong kila tang kato kaningut kinong ilam snong te namar ban aja kumta mdon bas ngap su hapo jong kas jela ke jongi nan laor ba kinong snong kila mi kinong ilam snong kila mi syaki bor badai pe kim don bas ngap te manga bat ka tim ke jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu champang ki riu ejri ki riu ej mariang ni ya priujing mut hadin bagi tho tingin abo drama ek memberendam ya ki kumpa ki itu Taya kata ka memang dam nato men hakane ka Monday ka khandai tarik nila tho chado u prime minister
Baar, Chow Honorable Home Minister Balai, Chow Honorable Union Home Minister Ubadai Pek Yakani Kabenta, Jongka Ministry of Forest, Nangtang Ilapa Chow Secretary, Badu Director General Jongka Ministry. Kaya kata kaba ngilapa na do kandai tarik lembaga post office ngila confirm bakal appointment kakadwe tarik saki department. Nalor kita ngila thoro cha honorable MP jongi ya kajo kama merendam ya kataro iba sengkon iba di honorable MP jongi ula yo kata ula simkya ngila thoro cha ka Meghalaya Human Rights baro hakata kede pa kandai tarik kamonde. Kaya menta kasniro ngila mi pat sa kini haki level jongka jela ke jongi pamut mentang ila ai sa kajok ka complain hendak ka approach pat kaya pet ka contents kajok ngale mi sa Dr. Mukul Sangma hoi imdal metakas ni ila ya kani ka kam dari memberandam jengila pediang dai ba Charles ho ba arpat ngila kwa ban ai ngila don ka memberandam ai sa ba Arden tang ba naki kam bemla kier mene ngila jingsang ngila ya mut ban kendo i tang ba emergency cases ila mi te ni ai pat haki nong yalam jongka party bangi kendo entah te sno kumenro ban pentip sopai ba ya honorable MP menin alor marsin yo ya ka memorandum jongi ila let mi cha ka kamra jong minister union minister badai pej ya ka forest ila airo da ka jing tho na ka liam jong MP cha ka ministry ba kandai ban suspend no ya ka ne ka proceeding jong ka public hearing namar kalong ili gel te ka ground pat ke ground bahaka tang memorandum nama ka memorandum jongi kapoi haduk khatsan khandusla te tharaim sa kapor ne iban kana tibu to yapi taba ka nongkong ka strong ground hi jong ka nong ba dorbar jong inong chong snong ku badak kot daki aspa tam mut ki bah persa haduk mentakas ni aspa tam kade ke snong ke barit hende daki aspa tam yo ka nong ba tuna aspa sentau tuna aspa ndrupau ki bah persa haduk mentakas ni ka ground ku ba nongkong hi in general kalau bayi kata yang ke NOC nalor kata ba ka NOC kimpat ki claim da jing tip jong inong chong baro wajah ka agreement ro ka claim da tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalor kita ki main pat ki substantial ground ka jong ni kalomba hangte hakat ira ki ba kata ki set up jong ka treatment marjan bat kata hi ka don ka tu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong chong hi jakala kiti itho ba ka e ka ni ka kami ikan ni katip kamut ka wena ka longest cave hapo south Asia bana India hi bala de bat kalabit cave baro kini artiliki cave nalor taru kadon pat saka we ka ba ki om tinong we ba ka rare and blind cave fish ki ba scientific term jangka neoliso leaf chillers penar ki ba kidang siam hakini ki pok krem teklada island ya kani assessment ban petrekam ya kani kini kinca ka ba arpat kabang madu ya kejala kadai ka violation of Meghalaya Land Transfer Act. Kadon ka agreement which is in public domain ba unong chong balay local Mr. A uyade ya thid ya kata ka khandau directly but Mr. B ubalong non tribal. Kajingkali sa ka sarkar leng bakalat tatay kubor. Ba sarkar lan nato meno pilade yangi haba pim pecho ya kam Meghalaya Land Transfer Act ba pila island ba non tribal unte directly ya ka jaka jongi hakane ka bri ka jongi nau tribal pensai yang pai ba pensai yang i menno pi change lanai menno pi island ba ubarjala ulak ban thet ya ka jaka hangni hakabri ka jongi kata sarkar pidai pensai lem pensai kamut pi island ya ubarjala banwan thet no ik jaka kat baki mon hangne ali ke jongki ka don roki cloud snong marjan kin don roki denso ki ki bedon kam ki livelihood ke jongki ro within a proximity hakani hika cement plan tekini to ki katuk ani ki main points bagi la ai te dong bon dang bon so ki ground bangila tho sakini ki baro kumbang ngalajar ketengah do meni bala sedang kane untuk ka nosi kamot yo kia subui kini ki briu badon kti bat ka simen ki briu local hi jongi kia subui bat ki to kinang ilam sunong aku to kopor taki le da ka ba da pensai tan yo pai ba hadu ka sni public hearing tarai ki yo ilun ba kim sakte kito ki ba attend ya ka public hearing tang kito ki ba na ai ke jingkarsan Henry lembaki la tai kopor pi yo i ba
kinong try sinong ro kila sak kang lenti hagito ki ngan ai keteng yuno kum to kitu ba kong mas yo ki dai gunda ki kang nang no ngimtip kila sak kang lenti ki try sinong ni kumu pai baro daki sen bahalang ro bat manga hi ro ngedon pentaban mulai tak isim benta public hearing mangipat nak ni ke benta bagi bandrung sa kerja kaban penung hearing mangiro kila sak kang lenti ngila ya kren baro kang ba kim sha ba apat wat udisiro le makila patai kubor ngiyo i ba habjai da kejar uya iya kita ki guns kita ki baden sok mas tamba klem kren kamu there is something kuba ki badon hakabor nado sorka ki district administration pat kita kinong yalam sinong kiba yalam makala ya kinong sinong kadai stong ni suba ki don ting ya dai ban lekai pai ba kum ni te yamentahi ngin up katok ani for ya respond kumbaong ngin apa na sa Delhi na do prime minister, home minister, union minister BDP ya kani secretary of the department director general ngila pa ta ngi skem ba kan don respond tang ba ai kubla ya honorable MP bajongi iba ila ya kendo menin bat honorable union minister ila simkia ila dawaro na ka MP ila dawano union minister ban suspend no ya kanika proceedings jongka kataika public hearing tengin up ya kata namari MP la tangin up ka ika central government kan le kebaar pat hapok kejelajong ni namar meneng ila ai sa kopi chau Dr. Mukul Sangma ibalong leader of opposition baca iba aden ibalong inang yalam jong party ni kemilan tiba kani ka benta kin sawanra akan ka baca session ke bansawan kin saya thir bania discuss bania debate halor kani ke benta hapok sekretariat tengin up halor ba hadin kani ngisa lara empat chano ngin somperkat bangin lepat ya ke next step bangin le ngin je topi andala poi kata kapua saka weka benta ka pelaba menta ka lomba ka kam gajing itu jong gini try snong kila don gajing pentre mita emang teh ka project site ya kata ngaku ban bu jingkeli ya ke sorkar haswa bangin sim senjam hakti kerpat ya ke sorkar ban lek hasport yang menta ngimtip kumno kan yo environmental clearance klotlo itang sudah claim da environmental clearance claim da consent to establish kumno kanika simen ka tre thathat menta hakatai ka project site mdbi khang sarkar ng padi pi khang lani ngin sim ya ka bor hakti banlek ang mangi song happy